Yeah. Thank you, Nyabong. For all your professional photos and visuals, Deb3 Events got you. Are you having a wedding, Baba? Birthday, graduation, church conferences, amen. Corporate events, even sadly a funeral. In need of photography, visual services, worry no more. This week, I visited Deb3 Event Studios to do a photo shoot. Baba, ngabangena. Kwamoshakala pose. Kikwikak. Flashy lights, konapa kwabulawayo. Ungasondela lawo bakuthwebule. Joshua Nkomo Street between 14th and 15th Avenue. 0716 919 313. Deb3 Events, your satisfaction our priority. Inform for sure. Thank you. Siyabonga. Welcome to the Inform for sure. Namhlanje silo umuntu omkhulu kakhulu, umuntu osabekayo all the way from Enkai. KwaDakamela. Babusikhosana nyakwamukela. Yebo baba othandekayo. Yeah. Kathi ukobulawayo laphana ngucina mdala wawo othwele ezinye izinto ezinzima kakhulu. Uyazivele lokho nganuke uhambelela inyoka zakokhosana ziyavuma. Bantu edindala hambe esebenza uyele kwabana engineer nofuka kwangena khona. Ngithi lo nyaka kungani simo sibi kodwa ngithi mina nje wasengene lapha hayi izulu liyabuya. uNkulunkulu uthe sibambe novalo. Akulanto engayihlula umuntu wasaba khona. Ayosenza ngenjongo. Yes, all right. Thank you siyabonga. Welcome to the Inform for sure brought to you by Deb3 Events. And namhlanje we have a special guest ubaba uSikhosana. The Inform for sure enkundleni exclusive is brought to you by also Okuhle Designs and also by ORG Media Services and Deb3 Photo Studios. And we also do our visuals. Sikhosana if ingoma yakhe enjalo kumele sishoot video. We also studios na lesi siyakona ukushoot ivideo yengoma yakho sikushute namapicture. Nizobona sesiqede lapha vele siyachama amanye amapicture, thebula amanye amapicture anzima kakhulu. Yes. Inform for sure and I go by the name of Sipho Mesentinyathi. Baba uSikhosana linjani? Yebo baba. Kathi lona wayezamane sithi uSikhosana wathini kathi uzenzele? Wathi uSikhosana ubani? Uzenzele baba wabuza
la engani urelaxile usikhosana mbani sengumtshela ukuthi mina ngisuke enduneni komachanja wayesekhohla ukuthi hayi intengo embondweni ngikhulele embondweni yikho-ke usengiwela staff ukuthi sikhosana usikhosana mbani siyakubingelela bakhosi ngathi usikhosana yimi kwaba yisente semfitshane kodwa kuyisilogane esimnandi ngoba bonke abantu banesilogane sabo so esami isilogane sasimnandi senza abantu bakholisa ukuthi usikhosana ukuthi usikhosana mbani usikhosana yimi ngatsho ngathi uyabona ukuthi isilogane esimnandi lesiyana full stop ngatsho ngafaka i-full stop la ubathiye benjani khona ngale nkayi hayi bathe bangikhulekela ukuthi lapha ngipase ngoba iwonda fithi ngiyayibona lebuthongeni kathi indaba iphupho leli ngalifuna ulifeza ngicane balandele lifeze iphupho into lela kade singithengile laphana ade ngikhona ngiphuphe ngikhipha amaphepha ngibona lingiqhubela abahlonipheki heyi ngisho ngiyibone nendoda mangiyatsana mbona esechaya izandla alo ncube nyambona sesithi khona masomuka yes sengiziyalungisela isenzo yes wena zakulimaza ngebhithi yes so sikhosana Baba. uhambo lwakho lwemusic yes luqala nini uhambo lwami baba luqale kathesi nje kungani kuyi-covid i-covid ite yathi yangaphupha abantu bebhandisha imlomo manje ngasho ngathi hhayi umlomo lesi siyayikhipha ukubhandishwa lokwanje ngoba kade kungatsho ukuthi ungakhuma lo muntu libuthene yes ngasho ngathi dlela sinjengoba sengikubonisa ubuthongo nje senze njani wathi masomkhulu thina sihambe sirekodi into leyo yes so ngayithatha into le ngayifaka kwengqondweni ngathi umuntu lo uqinisile lapha kuseza into esizayenza nxa singela ukuthi siyefeza into leyi ngayikhothoza ngathi sizaqoba amagwadla kulanda umphefumulo sizawubamba kulanda ngoba lapha sasithola ukuthi bayafulathelana emacansini so kanti umuntu engezwa thi uyakufa kasawukhangele sesithi ngathi so sikho baba so ukuphupha waphupha sibili ngaphupha sibili ngiphupha ngibona umadlele sithi mdala sambisele kodwa ingoma leyi yes hayi into ekhona sibili ukuthi ngisembona umuntu engaze ngibone kathi umuntu lo ngakhuluma kodwa muva kwalokho ubuvela uchaya umculo uqala hayi bengisidlalela nje besithi hayi uhlanya lolu ngizithayela amagabha ami ngiseshedini kwaphana eTemlas ngathi hayi ngiluhlanya kodwa mina yaphila ngento engiyenza uyakwazi isiphiwo uyabuye sikisiphiwo kathi uza kuthi uNkulunkulu wathi uthwala khona kokuyinto mama wangithwala 9 months uMampofu ngifumbethe isiphiwo sami yikho kathesi sengisivezile ebantwini ngiyambonga uNkulunkulu ngoba lami sengithwala imic sibili ngithi balandeli bathe ezandleni umama nguMampofu umama uMampofu ozala mina ngithetha uMamthembu ozithembayo yes then umama nguMampofu ubaba mbani ngusikhosana uJohnson Sikhosana nguJohnson Sikhosana yeye mina ngiqoba Sikhosana yeye ngiphilele ngoba yes ukuloba Sikhosana uphilele khona phana nje embondweni khula besithi benithanda ukuthi esikolo ngaba lezikeji ngigidele abantu abakhulu abanjengabo baba uMgabe wayebuya lapha choba nami ndazibambela wakholisa wazwahlika isikhe wathi evala nje umhlonipheki ukuthi kona angajayeleki ngoba umuntu omkhulu alright sikhosi uzalwa nguMampofu uzalwa nguJohnson uJohnson Sikhosana yes Johnson Sikhosana libangaka emulini wale lapha elizalelwa khona kade singu-6 baba basebebhubha abanye hayi sesisele singu-4 abafana yebo ukhona omunye ujaha obaba mzala lo mama usegudu yebo sesingu-4 abafana wena ungwesingaki mina ngwesi-3 ekuzalweni yebo uMampofu lapha singasatsho izibulu baba lizalwa emakhaya yes and then okomculo ngubani wayive waqala ngawo okomculo kumbe kuqala kuvele kukhona ubaba omdala bevele echaya ubaba echaya yebo so bebesiya emaphathini laphana bedola nje fike echaya kuze kusi kumnandi uqayise nje ubaba echaya amarekhodi lana kudala lanophondo lwa sikhamba la ephathini wathi wena ukhanya mina into ebengathi ndume kakhulu kuyo ikugidi ku-underline sibili rabi so hayi yikho engangepha khona kwase kusithi-ke ngakubeka ngabona sengicine ekatali okay hayi luka amathikili ngiseluka yikho-ke so utsho ukuthi lokhana kuyisiphiwo engathathela kubaba yes so wathathela kubaba yes ubaba wakufundisa hayi ubaba ade ngikhangela nje akwenzayo ukuthi umdala lo into le phela ngayenza kuba mnandi uthi nkwentshe umfazi upheka imboza nkwentshe abakholisa omama hambe bemlandela manje mna ubaba nguye wayehamba echaza hambe echaya nje senza amafanisi yes anti yabona ukuthi ukhona omunye ubaba laphana ngathi ngiphula kodwa ngisamnanzelanga wayethanda ukuthi ibhuluge lami lesigamba ibhuluge lami lesigamba ubaba la wayefani njalo okay ubelo speech esinjengezami ukuthi uyakwenzela amafanisi uhleke nje la yikho lami engani umthambo wakhona ngithethe kuyumntana
Okay. Yeah. So Umuntu ongalanhloni inhloni ngazichesa isini sikamama ngoba vele nje ngikhulume la direct. hey, Yeah. and wena ngumuntu vele wadakela esisini. Mina ngadakela sesini utshwala kufuna into yokuthi sinatha. I-drink le. Uyabona you see? Vele Sikho vele wena awuzakunatha utshwala. Hayi, utshwala babami angibufungelanga sibili kangibufuni. Ngiyabonisa ukuthi lokho kuzaba so. Njalo futhi ngakhuluma nje umuntu hayi wena. Wenkazana ukhanya uzithwele uthole umfana. Uyamsithi amasombo kahle ungibonele nanga umfana. Amankazana abaningi ngayezithwele ufunani inkazana. Umuntu othi hayi ungazithabisi umfana lo. So Ashathile kuyile kusuku kuyangikhaba silo ukuthi lokhu uthi uthi yikho ufuna ukuphuma kuhambe kuyesebenza kuthi. so lokubonisa uyabonisa. Hayi ngiyaboniswa ba. Akungako siko kokuphumbuda. So kokuphumbuza athi sikathi kuze ngibuye lapha bengithulele. Kanti ngibonisa ukuthi khambeni maza abantu ngefit. So wena uphunga usibe because every time man sithi siyachayisana. Sisiyaphela. Wena la ungumuntu oboniswayo. Hayi manje lapha sikhuluma ngawe. Wena sonke isikhathi mawubuya la. Kuyabe uyabuphuphile oyabuzilizi lithebuya. Hayi kule awuzibuyeli just. Khulumayo ukuthi ayenza so lapha into yadu yenza sokungana abantu bakukhalela njabo. Into yakho ngizile emseni levevelayo. Ngizodlela sefona kwaba ngiqeda nje kungani ngizwa manje. Dlela kathi uthini khona ngapho kobulawa bakufuna mdala abantu. Lamanje licho siconnectane khona lapho. Into yakho na vayibile bham. Okay. Licho sibuye kwabozele nje. Licho senze izolo siphekile ingoma yethu vele sivuthiwe. Yeah. Ithi Mamthembo. Mana ungakahambe engomeni leyi. Yes. So Sikho lapha uyakhula uyalungisela ubaba esikolo eseprimary wofunda ngako. Ngifunda primary. Kuthiwa yini? Ngikena grade 7. Kuthiwa yini ibizo lesikolo? I-primary school. Kuthiwa yini ibizo lesikolo? Kwakuthiwa yi-primary school eNkayi. Enkayi yona lana i-primary. Yes, inkayi primary. Alile elinye ibizo kuthiwa Sikhosana primary school. Hayi ngathi ngakutsho nje ukuthi anti mina ngibe ngithawethi isikolo sakithi i-primary. Yes. Sisithi inkayi school. Yes. Sitsho njalo thina. Okay. Xa usuka eNkayi uye eMawuwini. Yes. Khonapho umakhelwane lapho engathatha khona unkosazana. Sithi mawusiyafunda vele uhluzibonela. Hayi ngikade ngaqeda isikolo ngumama ngase ngibona ukuthi leqiniso ngoba mfuku uthatha uhlala ungalamuntu ongumama ubile sithunzi uyahlala usona kula muntu Phela wena vele uhlala ungiqala every time ngabuya lapha nguJordan Thathanga. awona uthethe kadanti wabusenza namla ngabe kwathi. Yes. So Sikho waqeda primary. Ngaqeda baba. Vele komculo lokuchaya. Kodwa eclassini lapha ekubhaleni lapho. Hayi ukubhala bengibhala kodwa bengakuthandi kakhulu bengithanda into zoku-underline abantu. Ngithi ngizaku-underline ngebeat kodwa Wathanda uku-underline ngebeat. ukulwa benguthandani. Ngasembothi kungincedisi lokade ngiqine engqondweni ngibhala incwadi. Sengikwazi ukuthi kuwe sithanda I love you. Sengikwazi ukuthi kwesinye isikhathi omunye sengabhala incwadi yakuphambanisela inkazana yakho. Ikhanda ngalivusa ukuthi imali ibe kwayo. 1 + 1 sengikwathi 2. Lokhana kuyabe kuyinto la yozifundisa wena. Anti kwesinye isikhathi uyabe nengqondo yomntwana. Udlala. Kodwa vele ade ngithanda imusic. Ngathi ngikasi ukudlala isigabha lami lelana. Ngisithayika ngibone bamba ukuthi imgomo lapha. Ngathi kuthi uthi amankazana abayikholisa into le. Uze sithi ingoma amade ngichaya. Yes. Lokho ngiyazi la kade singangayichaya uyayizwa. Engandlala ngayo ngichaya. Ngakuchayela nje. Alright singela Katari ihlabele zizwe. Banatitiye kondlo. Engilatshu ke. Banatitiye kondlo ngoba bekukholisa kokwa. Ukubachaza. Kubachaza ibeat yakho lela ezinyo njalo. So wasusiya secondary. Hayi secondary ngabe ngiqamba amangazange ngiye mina ngathi ngidlayisela amakatali sengiqeda ugrade 7. Suzwe. Okay. Yeah. Wahle wazele ngathi ngazithayela imculo kathi andisipho sakho. Ngeke ngizibandezele lapho ngasikho khona nje. Uzangenza nathi. Vele awuzange uthola usazihlupha khona apho vele wathi no. Ngathi vele ngathi ngabona uMamthembo. Ngathi I love you Mamthembo. Ngamvelela ngingamthatha. Yeah. Ngathi wathi umntwana kandlali. Into ekhona lapha ngifuna umuntu onjani esiyagcina ngaso. Lawe intandane. Lami intandane. Sikwaba kasekho mama sekho. So hayi ngibona sihlala impilo nje. Umntana abantu angaze ngibone enkwankwamara ngamkhuza yawe yandale. Samelis lapha kuphambanisela lapha. Umntwana ngazawe isifoni ngeke ngibulalela ifoni. Yes. Into ezithengwayo lezi. Kathi simunje umangobo ngadingeni. Uzayichayela iKatari yabuye enye ifoni. Kantunge ngizayibetha. Strong kakhulu. Strong wathi ungazi. Uthi ubaba uncube sebuyawafaka amawaya. Siyilahlile. And then Sikho suqedile lapha wathi uqeda primary wahle wathatha.
hayi ngaqala ngizidlalisela amankazana nje ngase ngibona ukuthi kona khona ukudlala nje kungakho ngeqiniso kuyakulimaza nje ngase ngizinika ingqondo right ukuthi lapha ngcono ngadlali ngabantwana abantu athi njani ngikhombisa umuntu oyi1 engizatsho ngikhulumela ukuthi mntwana mina uzovela kumalume wathi hayi umalume bakhona sibili ngase senze ukuhlamba ngabona umalume omdala malume bengisenzela nje ukuthi into zakhona zibe lula anda umntwana kuyafunende andalutho sikuthi kumbe ngithi kunjani kodwa owokuthi ngikhiphe libe ngazayi wathi buya ngathi manje lingaxoxana nini ngakutshela unkosikazi ngathi malume sevumile wathi wena batshela ukuthi buya nini hawu abantu baningi amankazi ngase ngisiyamthatha semfaka isuku yami ngithanda ithayi atsho ngembatha uyabona sifika laphana naba besithi lapha masomvuka ngupho wakho besodombo nguyokhuluma ayisuku wathi wathi hayi yena lo khanya eSmayila nguyena manje uyawe kutshengisa ukuthi uthabile nami semfonga ukuthi ake zeke sokwenza ke babe sithi hayi sifuna lapha hayi ngababalele wakhipha idombo lakho khona phombani usodombo phela ngumalume inkazana kodwa owenyini okay awusakuthanda ukubatshayela lapha iKatar hayi ungachaya iKatar uqoqobisile indawo yabusancenga inkazana athi lapha ubatshayela soku after sokuhambela ekhaya wambona ukuthi wenza ku ngabona wambhekeselela segwamba sithube umntana abantu uyabhaliswa amabele kasiholi ngathi ungabile ndaba yekela ukuya le uNkulunkulu uyakwazi ukuthi thina usigcineleni lapha egwambani ngithelo ke ndibele ngizwe gimoto athi kule COVID abantu abaningi laba bavela ngathi ngudlela wathi mdala susiya recorda mdala azange ngithabe futhi anti into yabe kuJuma ngabe ngithatha ibhasi lami kwakujuma kumbe wawuvela ukuphuphile nganguphuphile kodwa ngathi kambe sho kule nto enjalo ngangachudula kanganje iKatar kulo muntu wakhona sinya record kodwa sidlala mdala asambe athi ngathi amaphupho lade ngiwaphupha yiwo ngithi nkosikazi uyakhumula phansi sithi ngiphupha amaqanda emaningi angapheli ngikhuluma lo mdala lomadlela ombona ku video wathi nguye kathena lo sesenzeka ungani siyafanisa wathi nguyena lo umfana lo ehamba la uRasta lo usabe singene emoteni safika ngo12 lapha endlini kathela wathi bithe nangumdala sembuyelayo wasukhona ngabe sengikhona babe benika ukudla ngisitha phana benika ingubo ndala mnandi ngivuke kuseni ulikhiwa mdala sembona vele sengigqokisa isigqoko sokuthi sokuyiwa khona ifika imithini iningi inkingazi yazo ziyanthabela ezemkhaya lokwethuka vele ngayikatali uyazi ngiyangini washo bathi mdala kuyakhipha ikatali efuna lapho uthaye eziphupho la ngathi ngayisuke wena ngasho ngathi ingoma le ngikhiphe ngomnyaka omutsha wathaya mdala iKatar wena ngabona bethula baqala basethe kwinto ngoba ukuthi lokha kwangani ngiyakukhutha ngathi ngiyakukhutha bathi ho ngasho ngakuhakisha zanto zasukela washo wakubamba kawani ngasho ngakubamba and then sikho wena ngale usenkayi besides okomculo uyenzani hayi mina ngingakachaya iKatar siuqinde wani bengisenza ukuchama peace job umuntu athi ngicentela mntanami lapha enkayi kungcolile duze le shop thatha ifocholo chefe imali asozifika ifocholo uyabona umuntu angathi mbiyela mntanami thatha ihloka valeni isikhala khobeliyani athi nyakunika imbuzi ngithi right ngihwebela uthango ngisiyabamba ikhona siyavumela ngathi kulayi bemphila ubuphila vele ungabe ngiziphilela sibili ngizidlalisela into yami bathi awuhlanya lo labanye mama ngithi zwana gogo la wena ngayabe usithi ngiluhlanya ngizokwami njalo futhi ngeke sibangi ecounseling lapho ukuthi ngiluhlanya shedi nishedi laso yethu ngecounseling sonke sihlale lapha sezintanya ngimtshele njani ngiyadlala bathi lingabi lokuxabana wona ngangivele ngalasikhathi la esokuxabana wona wawukhuluma amazwi ahlakaniphile kuphela mnandi ngithi sizintanya so kathi uNkulunkulu uthi mntanami elakhila ngaleya ngiyakwazi ukuthi ngize ngakubumba ngenjongo lapho uqinisile semphakamisa kuNkulunkulu hayi kade senzingeni ndame sengigudumala and then ichurch awuzange uyihambe echurch bengihambeza yona kuthiwa indimi zakhona ngathi
Ubhodwa yilana kubhodwa Sabe bona. sirawunda lapha. Indimi zangikhona uzazi. Uzobona ithi Stefani Mayikhilo ogqama mama. Ngithi hawu kwasukuungqama mama sokuhamba. Hayi bayasebengelela imini. Yeah. And then isikho wathi usubuye ngapha wahlabela. Yeah. Ingoma yakho yaphuma. Yayiphumile baba. Udumo baba kwahlabela. Hayi uNkulunkulu wami uyandithanda baba kathi ngiyabensolana. Abalandeli bahlonipheki basho bathi sikhosi ngaphizipho. Yiko ngasesithi khona hayi badala bama ngisho ukuthi ngicela njengomuntu ongakwananga. Ilokhu izinga eselimfake kilo. Akusayenzi ukuthi ilokhu ngihamba ebhasini enkaya lokho benithesa ukuthi abalandeli bakho bangaphi. Ibhasi ivela ngeke lihambe lesuthu lengizigqokayo. Ngifuna nami ke ngihlale nje kuwonda bithi ka ngikhalela imoto edula. Ngifuna ukuthi fike cheda lo mama. Khona phi? Sesidinga isinkwa lapha. Sengibuyela umasombu ka. Yes. Then mana ngiyembuza sikhosana bese ngilibele. Bese ndibele mntana wami. Wena vele ubuthanda ukulalela obani imusic? Ingoma wathi uthanda ukuzilalela eRedweni kumbe wathi uzifaka efonini kumbe wathi uthanda ukuzilalela iziphi? Mina vele ingoma sengikhuluma iqiniso sathi ngizithanda. Bengithanda ingoma zikaDlelasi. Kungikhala kufanele wakhe ukuthi umbone se-actor kwaphana elabo gogo esenza njani esithi ngizakunanka samamo. Ngize ngikhangele nje ngathi nje vele imculo abantu bomculo bembathanda bathi kulabo sikuza oChesi sikuza laba oChesi Marabini. Izingoma nje ade ngizibukela kwaphana ngizikhangela abantu labo. Ngathi vele imculo ngasange ngiweyisi. uMatabele wabuya kwelinanga laphana eBhawa lapha. Ngithanda ukujayiva kakhulu. Ngiyajayiva phandle la. Sokumnandi ke eBhawa phandle abasebevalile amasakabo. Ngase ngigida kakhulu mina phandle lapha. Umunye wasethiphu bani umuntu lona manager lo obhalisa abantu. Wathi umuntu lo phela uzenza abantu bangangeni. Abantu babukela yena phandle usikhosana. Umfana kakhosana lo. Asimfake nesidindo angene phakathi. Ngatsho ngangena ngatsho ngaya abantu basho basuka abantu. Yena. Anjabona. Wona wasumisa abantu phandle ukuthi bengangeni. Base bekholisa mina engikwenzayo. Ngavele ngidume ngigida kakhulu ikatari ngakayithanda. Ngibona ukuthi ha. Abantu yawusho ukuthi into engiyenzayo phela bayikhonile. Ngangena mahara silo ngifaka isidindo. Kawani. Ikwa la kathi samaselebhu ngazabuyeka kangisomuntu lwanobhadalayo. Uzothi ama staff ngapha ama artists kahlale lapha ngibizwa artist. So yawuja. And then isikho wabukhiphi ingoma yakho ulokhu udlala ntethe. Udlala ntethe. Usomiso. Yeah. Bakhuluma kuba abantu. Yakhumbulisa ngene impenzi mama. Hayi baba sengikhuluma iqiniso umuntu ngeke umqede. Ngathi umuntu uyampheka lelitshe. Ilitshe otherwise usingasele ngavuthwa nje. Umhawu vele usayo lokho njalo. Lokho ngiyakwazi mina. So umuntu ungamlandeli uyathwala nzima sadalwa uNkulunkulu. Yikho wahlala khathana lathi ukuthi singasondeli kuye ngoba sizahlala sikhuluma amanga. Ubani ungethe? Awuzibona abantwana bacebelana. Ufuna ngimenzeni umntwana la ngumzali. Ubani sengiqobile. Hawu, kathi ngawuqoba mistake kulendla. Khathi kulala. Into nale baba ngayinanzela. Umuntu akayibonga into yenzakala. Kathi sengitshayile ingoma naleyana. Baqalisa ukuthi kakwazi ukuhlabela. Yini njani? Manje ngitsho ngabalimazi ibhithi embuyela. Lefiwa mntana. Hayi isinto iyathandwa la ngabalungu. Uzabona sebesithi ekhe. Engakufuniwe ukuthi uyihlabele. Uyazi kunjani baba? Ingoma leyana ngithi vele sipheki wani. Lapha mbatshela ukuthi ngibaphekele uluju kabe belukhangela uluju loluyana. Angisathi ukutshona ngibala amabala engwe ngeke ngiwaqede. Ikhona la ku ZVC sebengali phasela khona. Ibizo lengoma thambani enjani? Ngibise I love you. Very fast. Okay. True love ibizo la. Indaba ungayibisa isindebele. Hayi anti ngesikhiwo. Ngithembo bemfana. Hayi ungayihlabela. Abantu labanade be hayi lapha ngikamqamula. Hayi ungayihlabela. Abantu labana babade besenzela ukuthi sibanengi. Kulomunye umuntu ongasizwa isikhiwa simkhutha. Ngazinya kuthanda. Ngizothi lo wani ungakwazi ukuthi I love you. Ezukuthi ngithi ngiyamthanda. Yikho Then isishona usazi. Hayi isishona ngani siyamfica. Uyakufanela zwakho. Ayithe siyamfica. And then lapha abantu bakunika izipho eziningi zikhona. Hayi esiningi sila. Inkomo sesingaki? Angisoli lutho ba. Inkomo zingu6 ba. Angisoli lutho. Icholo. Wayakha lo munye umuzi osabekelayo osabekayo. Uzohloniphekayo uyafika. Balayelana ngawo enkaya. Angizoba. Balayelana ngawo. Ukuthi ungafika endaweni nje udlule konkalakatha. Ile nto nami ngithanda unkalakatha. Udlula kiyo. Usufike lapha nyabathanda lo Dakabela. Baloku umuntu basilethe kuntwini. UDakamela bekulo mcimbi ngathi wathi uzwana masombo. Ngizakunika isipho esihle la umtshela udlela swathi ngifika ngale ekhaya ngiyefika kunkalakatha.
ngiyathatha isipho engisiphiwe umhlonishwa Yeah. kuyathabisa lokho Wawuhambile kuthiwa imklolomela kaDakamele. hayi ngahamba baba Kulabantu abangana sikho. inkundla kade bekhona abanye abahlabeleli sibili abangane bami hayi ngazibona ukuthi phawu kwathi ungafi usikhosana phendi abantu babele ngabona ngathi ngenzima abantu labade benganabazwa phela baba ngathatha izandla uze kuthiwa qala ushiyekele into yenzayo kayi uthi ukuthi abayifuni ufuna uzwe Wena wathi ugena vele kwaba yini? washo kwaba Baqakeza kakhulu. baqakeza kakhulu kathi manje right uyabufuna ukuthi Sikho uyasinda phela wena. hayi ngiyasinda Uyasinda. baba into engayilubizo uyabonga senzeni uNkulunkulu wathi laba ngini khona ba akula bhampa lapha engihamba khona ungabuza indoda engumahle yakuthetha kula bhampa ohamba khona uJari kaNyanda sengenile uJari kaNyandeni zakulimaza wena ke bitch Then sikho kwanjela ukuthi wena lapho usuka khona utheni ngumlandeli weZulu. ya ubaba ade ngumlandeli womhambi wendlela ube sithi ngahamba kugogolwane eDolali koSibhomu ugogo kuthiwa uMandlovu afika akhuluma imasiko wakhona so hayi kuzapheka utshwala eqeda ukubuya lalela mhle khona ekhaya aliyekele ukune busuku izulu icishe inyawo zakhe okwinto lokhana yabe ukuthathe khona pha la nxa umdala wami ekuguleni kwakhe kathesi egule ngimkhangela ngimnense esibhedlela wente esimntanami ulenhlanhla enkulu enyuke lenhlanhla enyenzima mntanami ilandelele uthandwa ngabantu njalo ngaze ngiphele akulanto eyaphambaniseka kuwe indlela sivulekile khathesi angifuni ukuya empilo phela kusokusala kimi ngifuna ukuyaphelela kuwe lamanje waphela ubaba ngama-1 silo malume engitshengisa ukuthi hayi wathi uvele ungakhali ngathi mdala wami njengoba vele usithi usuvaleke ukuchitha lami akulanto engayenza masombuka nanka amanensi sesale nje lathi sebezame lapha bazama lapha nxa umuntu kumbe wayevele ekuhambeni kumbe kwasukukhulu umdala kwami ngathi sesikhangelele enkosini ngisele sile ngindilantila amazwi akhe ukuthi kuyakuvulekela angaboni kuvalekile lokhu esisile khathi siyakwanisa 2 years umdala wami ngangaphambanisa Yebo. so hayi amazwi akhe ngaba Yena usamhlabelela ngingoma. uJohnson Sikhosana ngamthayela kalisa ngathi sengisiye emzini omkhulu kuSikhosana Band lapho enzalwa khona wena rastanya uthanda uduba ukuthi ifesi yakho ifana leChina kodwa wena ukhuluma njengeChina ubaba uJohnson Sikhosana vele ulodumo ngumuntu ade sasakala indoda yathi lesithunzi ithi lingayikhuluma izibophela isudu yayo izifakele izandla zayo emuva la uze sithi zwanini badala lapha nxa umuntu lo ebuye ezehlisa uyamxolela kathi uza kuthini esithi into uyenza kuyabe kusemaqaleni lapho ube ngujulisi kaMachanja nxa umuntu ebuye efuna ukulopha umuntu uthi hayi wena ngorongo nika umuntu inkongo yakhe engesabi futhi uJari kaNyandeni umzathi never ayisikho hayi ngiyambonga lokho engimbona njalo futhi ngizwa ngibe lesibindi ngoba senginguye uKhosana uSikhosana abantu uKhosana yimi Then isikho ngiyezi ngabe nduna uDakamele la. Esithi vele abanye abantu bengaphambanisa ngalo uyakatsa. awumdala umthetho wakho uqinile njalo kalawala uyakubonisa ukuthi lokho okwenza ufundile bemuntu lo kalawala ukutshela kuhle akubekele kuhle njengomuntu ofunde ukuthi hayi lokhu kungenza so kuyakuphambanisa lokho ubiza abantu awusuzubona abantu abalayo emcimbini wakho baba lo uncube hayi indoda emadoda Kuyafika. babambene lo unkalakatha kashoti lapho kuloDakamela khona so ngabantu abenza ukuthi abantu bebona ukuthi kubanjanwa njani laba ungazungitshela ngalabana abantu ngizwa ngikhudumala Uyakhudumala kakhulu. umkheshwa uDakamela indoda igiant indoda ehlonipheka uyibona Omude wena la imbala. umude vele uyangedlula igiant uyibona izinto uyibona iyafaneleka futhi indoda lesithunzi shema Abantu vele abalene ngazi umcimbi wakhe. asiyekeli ukuhamba baba njengoba befaka izinto zangibona la vele uyamhlonipha wedwa nje kumele ubreak ngawusiyafika kumele umkhaphe uyemfaka esitulweni sakhe lami ukhona umama Debuyile obhale amafa ngahamba kwaphana ngimkhaphela umama wami omkhulu wokulima wathi ngikhapha amasombu kasimsaku enduneni ngafika ngimuntu khona pha ngathi sala mhlophekazi khona pha nomhlonishwa uSikhosana Band wabephendula esiya khona Usumthile. Ngoba abanye bafikela kuwe.
kathi uthi nithambile mina kule artist engiyibamba kubi bangabuya kumbe bona labo odeliwe ngiyabathanda ubuye uMagwaza ngiyabathanda ngiyakwanisa ukuthi inti ngicela ngikutshala mndimfuni bekuniki uze sebengivumela kumnandi la kumnandi anti kuhle ubambana kukwamkwami wacha njani hayi ukwamkwami ubaba ngihambe sami imota khona la ekhona ubaba wami waye ngithi kukwamkwami laphana esihamba sacha kona ikatari kale phakathi kobusuku ngalimaza kathi wayizwa nje ngathi dlala untethu ngamkhuza then lanchiya selisiye egoli hayi mngane wami ngisiye egoli lami ubanjuma ngazothiwa masombo kasase uyahamba lo ndani ngathi kambe uhamba lobani undanya nguye phela udlela soyese gatheli free machine so kwathiwa sokuyihanjwa i-free machine angigade udlela songigade sezengisepholos la kumnandi kunto yokhona nice uyazi ngezwa kusukumile nice ngahlangabezwa irasta njengegcola kuma uyazi kutele lapha uthiwa yakhupha ukhuphani into engakudlukuziyo nxa kufika ingane indawo yakho ingane igodi kuthi nyisi kambe shuwa ngathi gathi free machine liyekela ukunike yonke David aliyaphambanisa ngeke kungayenza phela kusahambelani i-free machine lebhasikili ani asikucungile usugada into ekwenziwe phezulu uhambe ngebhasikili ngeke kungayenza ngathi ngakuthi alifuna uthenga uDavid kalibu ibhafana ngihambe ebhaselitsha ngithi Yonda fithi ngifuna ukuthi ifezwe. Kathi sengiphuphe kathathu. Elokhuzeni egoli ufika kube njani mase usiyahlabe lapha? Wahlale hoteleni. Ngahamba ngemoto edulayo. Ngafika emalempini amahle ngathi kumnandi kuba yini. Uyazi ithawula yakho nani ubhabhula umntwana ngawugeza so. Kani ubhabhula umntwana. Ndoda uyabona umuntu esingayo so. Awuyithatha ngithawula. Ngathi ithawula abantu bona bethegeza uyichela. Yeweteleni phela layithatha. Uyakusuza yangisa ukutshontsha. Yenza uchiye kunjalo kwaba sasa ukuthi baza kubiza uncedise. So ungathatha next time sebenza zethu. Hayi kuphele kahle. Isikhosana band. Ungathi uphakamisiwe futhi uyekwenza utsotsi akuhambelani. Hayi ndakuhambelani isikhosana. Hayi phela abusudulazile. Kade nanku uthe ngikhume imic lese ngifaka esikhwameni. Vele kuyahamba kuloko. Athi kumele ngikhulume la kusasa zabe ngikhulume ngayo. Alright, susuke ehoteleni laphana kumnandi. Laphana baba. Kunje ngakwaba endlini yakho. Mawufika laphana susuke ehoteleni susiyahlabela bangaka abantu isikhosana. Laphana baba leki. Uyazi kutshele lo muntu okuthandayo. Uyathatha ngilawe. Ngithi kuwena. Khona bana uperformela kuzeni bro. Ndoda. Imali ngazayidopha yathi ungangiqeda. Uyazi inkukhu ezithikele inyawothi. Athi sithi siyidopile siyiboni ungayiqeda inyawothi wena. Awuqedi. Ikokwenzakala lapha. Babela kunachika imali. So ngethemba la baba lokukhuluma noNkulunkulu. Ngiyakwazi ukuthi indlela babele ngithanda ngayo bahlonipheke. Labalandeli. Hayi, izangenzele engikhale ngayo. Hayi ngiyakwazi. Ayithemba ndalo phela. Lapho uqinisile. Ithemba. Ngilawe mdluli. Ngikuphethe. Lo baba uncube. Uzikhali. Legcwala guma. I love you very much. Yes. Lawe futhi baba. Mana phela sikhosana, mana sikho. Masikhamba lapha abantu bakugijimela ukuphatha njani khona ngiyana uyazi baba ungenza kimi ngani namaphiko yiko phela mbona ukuthi inyembe sezihlezi usizwa aso baba asisikhosana ngikale ngithi hayi si manje lo mnamo mfana la usinto ufulo ngithi hayi si bathi hayi nguwe manje uhamba lo madlela ngicabanga ukuthatha lesefu bathi ifoni yabe ikhansela uthatha amapeseni so uzeni nase time baba usuzithathela imali le phela ifoni lana anti ayikhangisele ngapha isikhanye sobabili so anti lapha sesithi nase time manje ubona kokwana ikufile ikho sisukulula kusafana ndawo la uqala labana babe kuhleka ukuthi umntana babe nhleka sibili hami ngangalini ndawo ngathi isidalwa sikaNkulunkulu wona ngekusinto usifake ukuthi sibe lebatha sona singalabantu uyasiyekela sikhamba ngenyawo. Yes. Then kade soba kuba lokho lakade sitokho bekugcwalela nje hayi kade sina ngibona lokho futhi ngibuye koBulawayo kube wesi kakhulu kube wesi kade simanje kade sinyakwazi ngoba ngiyasuka very right ngoba kade sinakana mawaya bakuthi kade ngamawayana bakuphiona guitar ukuthi kona ikhulume kuhle ingakilizi
ithi Oh. Kade usithi ufuna ispeak osifuna ispeaker baba lesiyana sithi bluetooth sona siyana esikhulumayo lesiyana Sithini? sithi wow bluetooth The Bluetooth device. yeah esithi kona play memory card uze ungafaka ikatala pale mic uthi saliboneni ngabe njani yebo erenkini yakwazi ukuthi underline Abanengi kakhulu. anti ngiyabe vele sile sound efunakala Yes. siyakhuluma manje udlanya ngajonda lapha ngemva mngasithi bluetooth lapho vela tapa Lokhu zelisa ispeak ufuna ispeaker lana. hayi uyawazi nanthe ngifunani athe sami sembotha inyembe ezinkulu ngifuna ondaphithi nefoni nespeaker zoziya sokulayithi asacela Awusaceli futhi. ukuthatha kolokho asacela hayi kade hayi lami nyayisenyangeke Uyazirelaxa lena. yeah relax All right. So sikhosana ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe nawe lapha mntana wami. yebo baba Kakhulu na phela umuntu osabekayo umuntu omkhulu. ngiyabonga khiwa lapha Ma ngidlawe vele ngiyakwazi ukuthi nisemthunzini omkhulu kakhulu. lami ngiyathaba So namhla siyakudla nga. Suka la. lamhla siyahamba esikhiweni kwaba sike fork and knife kwaba sihlangana ipholo kuyibukho nje umuntu omkhulu owile Uyakhumbuza isihlangana saxabana kakhulu. saka siya Sakhishana kakhulu. Hayi. But singabatsheli ukuthi why. umoya uyabona Imimoya. ngathi ngiyaprofita ngiyaboniswa kudlani ngabona ukuthi indoda le ekhululekileyo lokhu njengodlela Yeah. ikubona sihlangene namhla abantu abona ngalokhu ufikileyo But sahle sabangabanye abangane abasabekayo kakhulu. indoda wangihambisa ko Yeah, khona sahamba. pha Yeah. singeke sibatshele Sahamba sibile endaweni eziningi. awungihambisile umoyo njalo kaziphakamisa le moto ndoda ehamba ithwele izipika Unyathi kade mhla usiningi umoya. hayi nyakunyabe senze ukuthi baveyise wena unyathi umdluli bazwile kuqala kuthe umdluli lapha senze ukuthi kube mnandana Yes. singayenza kube But lapho engabona khona mdala wami ukuthi uyingozi size sihambe siye kudla entabeni lena ngala ngikwazi ungabi le entabeni le ngale abantu osisi kakhulu liba babekugcwalele bese eceleni kwakho mdala wona wami. abana babefake kuhle bedlubule kuhle Yeah. hayi Bafika mina wayi babengamboni. uyabona mdluli wena uyisinge sebekujayele sewabadaka usikhosana bendi lokho ephetheka uyabila Isikhosana band ngentsha. usikhosana bendi uzaphela la kwelindanga bathi ngayedlula bathi hawe la hela So isikhosana band ubona ngathi izaphela. hayi Ukuthandwa kwabantu. ukuya kwesikhathi anti ukuya kwesikhathi Yeah. kuyabe sokungani nje kuyadela Ebafaneni laba abancane laba sikho ukuchayela kamnandi mbani. ebafaneni abancane nxa bekuchaya emakatala Yeah. uyabona umfana wami lwana usabhoyile lo uthambani uLive Mo Yeah. lo mfana wombob Yeah. labona ngathi sesingene labo ngithi bafana vumani Yeah. Yachaya. nanti la uze wena Kanti lo usikhosana ke owakini ohlabele emazweni ngaluntombazana odume kakhulu leke lichayisa nini? uthomba Awakhiwe. akaze nginanzelele intombi le But idume kakhulu phela. udumile kuthi ukuthi nxa unganika inamba zakhe ngithi wena mntwana I love you ngaphi Yeah. wena ngana ngathaba Ngoba ngowenkayi phela naye. hayi asikabonani sibili abantu esembabone ngodeliwe khonabo ngabona lo bani Udeliwe yidziba lemvula. Abigail Yeah, uAbigail. Abigail intombi ekhululekileyo Waphefuma khona ngale nkayi. awubuyile sibili kwaba kuhle sibili Awu. labo sanda Ndebele ngangibe lawo Bakujabulele. uThezi Marabini wathi azibuye masikeni naso la indoda engalamoya omubi la iright ayilamoya omubi iyakuncedisa ukuthi masombuka la uhlabele la kube mnandi ungakhulumi unganelula ade ngisakhuluma phela ngiqalisa Yeah. kanti sangikhulumi ayina Mathebo wena Hayi. Khosana kwami la all right underground gang akula mbuzo lilayo for umdala wami. zingu6 baba ngiyenzela ukuthi khona abantu ngistock fit and Yeah. ngikhono moye phambili yikho engufunayo baba azisengwa kathesi uyazi ukuthi inkomo ungaba ngumuntu lwana othanda uchago usuyijeka ngobhaqa uthi uyayisenga ukuthi ungaqeda ukusenga ukhipha ubhaqiwe awukwazi ukufuya Uyabunga kwazi ufuthi. uyabo kadani uyabo ungayifuni Kanti why izulu lingananga thize? hayi izulu lizonda ukuthi umntana nomuntu omdala kabuyanga la Into omdala ba. usikhosana mina nti lapha sembuyile phela njoba isikhosana bendi vele indani sembuyile ngazavula inkundla lo nyaka izulu liyakula le umnyaka lesulandana
Yeah. ungeke ukuyalima inyala soziyichanda kodwa ungalimuza lamazwe komaba Ngiyezwa unduna uDakamele sithi yena vele enkayi sokuphela ukuthi kwamnyama ubambi. hayi vele kasakufuna ubaba ukuthi komnyama ubambile ngabisile enduna ezikwazi ukusitela ukuthi asilandelele amasiko Yeah. uthe qeda kwa ubaba uDakamele lapha engabona khona le power wathi badala izulu lapha ngibona ndizasiphama lani izulu savala izipika kule power sebele unkalakatha lani izulu Oqiniso. omunye umuntu badoda uyabe lobizo sibe seseyisa ngokuthi siyaza Kanti why vele abantu bethanda ukuyeyisa sikho? mina ngake ukuthi umuntu lo udalwe njalo ungeke umthintshe ngiyamyekela ngoba uyazi ukuthi kona abadala bathini bathi kona ungalandela umuntu wabe ngani ngakwananga kuhlanje utshona sithi ngiyamlandela uzathi ugeza thatha izigqoko uthi uyamsekela unqunu oseluhlanya nguwe uyamyekela nezokwakho uyezokwakho ungatshona uhlupha lo muntu esikolo sayisifitshane kumuntu Yeah. So sikho wena ugxile kakhulu emasikweni. emasikweni nechurch ngiyangena ichurch ayivaleli ukuthi uhambe esikweni lakho nxa usebenzisile imvelo hlophe lisebenzise ngayini inyama ayikho lokho ngeke nguthintshe Yes. So laba bathi bona vele abayenzi lokho kwamasiko bayenza kweChurch kuphela. bayekele basala besemuva ngoba abazakwazi ukwesikamba thina isikhosi babone sesile nyembe babone senthwele imic enye kathi sanje bona ade besithi hey ichaya incingo nanziyana eza khona nanziya ikata lesikhiwa leya iyapheka So laba abeChurch bayenza kwabe kweChurch umuntu kayelelwa. yeah kathi simbabone bazipumbi khona umuntu laphana ichurch ngaze singayibuthanela ku right mina ngikwazi ukuthi kuthiwa kuyaqanyulwa ungahamba eGabi ufika ukhuluma ilizwe elifunakalayo mina ingoma yechurch yakwazi ukuyichaya kathi lapho Mana phela uyawuzayichaya. alright Yeah uzayichaya. So kade sesifuna iWonder Fit. sifuna ngonda mina njalo ngicanda omdluli lapha mise Ayikho napha. ngiyakwazi ukuthi can do imoto mina ngavele sengilawa Vele usula. ngilawa Ayekele ukuphuma. ncube bakaza nje iWonder Fit Kanti ngakuza ukhala ngalona arada simchini onohlale ehwaqile uzenzele. hayi mina lona ndasicilayo Yeah. mina ngithabela ukuthi wathi usikhosana mbani usikhosana yini Wathi uhlale ehwaqile. hayi kudalo kwa vele angeke ngimsole ngibe ngithini hayi apho nyabe ngiyamanga Thank you siyabonga. Akazange ngibone intombi ngayo. Siyabonga Sikhosana siyabonga kakhulu. Info show. Thank you siyabonga kakhulu and ingoma yakho entsha iphuma nisikho. ingoma lela namhle ubusuku ngayizwa baba hayithi hayithi Ufuthi avala ngekatari ncube. Yes. uncube seyivusile ikatali yayo Yes, seyivusile. ncube lo bisilapha lana baba Info show. enkwasiye ngaphi Dep 3 events. Yeah. Abalandeli bethu bebona ukuthi anjalo lazi lapha ncube kuthiwa kuse Dep 3 events. Lokuzeni Sikhosana. uthiwa ngaba Dep 3 events. Dep 3 Dep 3. Dep 3 Yes. Events uzasitshayela ingoma phela Dep 3 events. Siyabonga kakhulu baba uSikhosana. Abalandeli bethu khona apha ku Dep 3 events please make sure ukuthi kanjani ba subscribe. Asisizwile kakhulu. Kukhona okunye ofuna ukutshela abalandeli bakho. abalandeli ngibatshela ukuthi mina bengicashile bengisezwe ukuthiwa kumele ngikwenze sangenile endaweni ehloniphekayo ngibona ngani konke sokuvulekile uSikhosana Pendi uzalilimaza ujali kanyandeni Yebo. Yeah. Thank you Nyabonga for all your professional photos and visuals. Dep 3 events got you. Are you having a wedding, Baba? Birthday, graduation, church conferences, amen. Corporate events, even sadly a funeral. In need of photography, visual services, worry no more. This week, I visited Dep 3 Event Studios to do a photo shoot. Ha, Baba ngabangena. Kwamoshakala boza. Kikwikak. Flashy lights, konapa wabulawayo. Ungasondela lawo bakuthwebule. Joshua Nkomo Street between 14th and 15th Avenue. 0716-919-313. Dep 3 Events. Your satisfaction our priority.